Yeyibonde besikanyilanga asizona izilwane singabantu njengani we singabantu njengani we Selokhu kusile ngivuswe inhlamba ngithukwa abamhlophe bengibiza ngekhafula ngadinwa ngancinda ngakhwifa ngakhafula ngathatha isikhwini nobhoko ngithi ngiyabhoka kwathiwa thula ungaphenduli noma sebekuqhapha ngenhlamba ngoba masike saxabana nabo nje sizolamba besho ngasuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba ngakhuphukela phezulu ezintabeni nasemathafeni ayakho babamkhulu ngithi ngiyopholisa ikhanda ngokuhamba kwathiwa trespassers will be prosecuted le ndawo yomhlophe suka la khafula hamba ngoba ngizokudubula wangibuka ngamehla ahlaza afana nawenkanyamba ngathi ngiyakhomba ukuthi laphana basi kwakuyithuna likababamkhulu kanti laphana kwakuyigagogo lapha kwakuyikamkhulu endlini enkulu siyasibasa sisengakusa ujamlodi sinomkhulu bathi ayikhona lothuna lomkhulu wakho thina gubhile mathuna khanda ama-toilet mathambo phakela zinja namabhubesi ngathi kanjani akwazi ibhubesi lalingelize limuhle umkhulu ngoba kudala sishonela futhi alidli inyama ezifele bathi akazifelanga ithina esamdubula sasingaboni ukuthi umuntu sasithi ngawo ngathi hawu ngithe ngithi ngiyakhuluma kwathiwa thula nathatha umhlaba wabamkhulu nasibonani bankulu ngomnotho wethu iwe nongenato siyadingela nathatha umhlaba wabamkhulu ngithe ngithi ngiyakhuluma kwathiwa thula basike saxabana nabo Jesu lamba besho ngasuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba ngithe ungcono kabangibuyisela ilendi bathi ngikhalelani ngoba ngifike ngisebenze kanzima ekupheleni kwenyanga bese beyangolela eThulandi bese bethatha inzuzo bayithumele kube engilandi bathi ngizoyithola kanjani futhi imali ingenaziqu ngingafundile ngahamba ngabhukula ngabuya sengifundile ngizaba ngibazongibukisa okwesephucuzekile kodwa namhlanje sengiyasebenza ngisebenza e-UJ University of Jikanelanga one degree honors ne-masters secela imali yesinkwa mihla namalanga imali ayikho isimo kompisho loshubile umnotho uhleli kwabathile sekunzima nokugqugquzela ulusha ngemfundo kushubile bathi kusizani ngoba uzofunda ubozoguquza nathi namajazi akho sewufundile ngathi ngiyazama ngithi ngiyakhuluma kwathiwa shithula masike saxabana nabo Jesu lamba besho ngasuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba nokungenadoni sekuyatinyela ngoba kwela kithi ngicindezelo wafika ezocenta umoba uhlangane nami ngomhlophe bangicindezele ngaze ngopha ngihluleke ngancama ngithi ngiyambopha uzenzile akakhalelwa kodwa nami ngaleli bala ngizenzanga uNkulunkulu uphenduka uzenzile ngoba wadala into kubantu abathile kube ngazuthi ayisile kodwa mhlambe nami ngizenzile ngoba ngo1994 ngaphaphela ukukholela abantu ababengaxolisile kodwa sengibonga wena Nkosi ukuthi namuhla ngisaphilile kulomhlaba kimbazenzela labanye bokufika ubani bese ngaphile sedla ukudla okubolile izidakamizwa ngiziphekelanga kodwa ngikhuluma nje izona ezingibulalile kodwa ngizamile ngithi ngiyakhuluma kwathiwa shithula masike saxabana nabo Jesu lamba besho ngasuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba siyabonga Mpungose yeyibonde besikanyilanga